Hlaya book ya Matthew 6 na Philippians chapter 4. Mara sungula ka Matthew 6. From verse 25 to verse 33. Matthew chapter 6. Verse 25 to verse 33. Hikokwalaho ndzi ke ka n'wina mi nga tshuki mi vilela hi swa vutomi bya n'wina leswaku mi ta dya yini kumbe mi ta nwa yini, hambi ku ri ku vilela hi swa miri wa n'wina leswaku mi ta ambala yini. Xana vutomi a byi tluli swakudya ke? Na wona miri a wu tluli swiambalo ke? Langutani tinyenyani leti hahaka empfhukeni, a ti byari, a ti tshoveli, a ti hlengeleti nchumu eswihlatini, hikuva tata wa n'wina wa le tilweni wa ti fihluta. Xana n'wina a mi ti tluli ngopfu ke? Xana i mani eka n'wina la nga ta engetelaka nkarhinyana wu ri un'we eka ntsengo wa malembe ya yena hi ku vilela ka yena xana? Ni loko swi ri swiambalo mi vilela ha yini ke? Xiyani mukhuva lowu swiluva swa le nhoveni leswi va nge i makhomwa swi kulaka ha wona, a swi tirhi, a swi surhi. Kambe ndza mi byela leswaku hambi a ri Solomon evukosini bya yena hinkwabyo a nga ambalanga tanihi xin'wana xa swona. Kutani leswi Xikwembu xi ambexaka hi ndlela leyi byanyi bya nhova lebyi nga kona namuntlha kasi mundzuku byi ta hoxiwa endzilweni, xana a xi nga mi ambexi ku tlurisa sweswo n'wina vanhu va ku pfumela lokutsongo ke? Hikwalaho ke mi nga vileri mi ku xana hi ta dya yini kumbe hi ta nwa yini kumbe hi ta ambala yini ke? Hikuva swilo sweswo hinkwaswo swi laviwa hi vamatiko. Kutani tata wa n'wina wa le tilweni wa swi tiva leswaku swilo leswi hinkwaswo ma swi pfumala. Rhangani mi ti lavela mfumo wa yena ni ku lulama ka yena, kutani sweswo hinkwaswo mi ta engeteriwa swona. Philippians chapter 4 verse 6. Ningakhathazeki ngalutho, kepha kukho konke izicelo zenu mazazwe uNkulunkulu ngokukhuleka nokunxusa kanye nokubonga. Ukuthula kukaNkulunkulu okudlula ukuqonda konke kuya kulondoloza inhliziyo zenu nemicabango yenu kuKristu Jesu. Amen. Father, bless the reading of your word. We give you glory and honor. Open our eyes, our ears, strengthen our feet, Lord, in your word. In Jesus' mighty name, so we may speak everything that comes from your heart. In Jesus' mighty name, I bless you. Amen. Amen. Because of mixed language, but ufuna ukukhuluma phansi kwesihloko esithi ukufuna umbuso kaNkulunkulu kulunga ngomthandazo. Seeking the kingdom of God and his righteousness through prayer. Seeking the kingdom of God and its righteousness or his righteousness through prayer. Hallelujah. Ngizothanda ukuthi yenze a bit of a revision kuloko engingakhuluma ngako bese sivala ngale message yanamhlanje. Sike sakhuluma ukuthi kunama characteristics of prayer. Unama characteristics of prayer sathi kunezinto uma sithandaza ziyenzeka noma izinto esimele sizenze uma sikhuleka. Sithi number 1, it's a reverence. Sithe ukuthandaza uhamba nokumsaba uNkulunkulu. Asikhuluma ngokumsaba uNkulunkulu, sikhuluma ngokumhlonipha, ngokumdumisa uNkulunkulu, noma singathi to
to worship God. Sathi number 2 characteristic of prayer, it's humility. Humility, ukuzithoba, ukuzehlisa. Ukusho ukuthi umuntu ethandaza lezi zinto sisuke noma uNkulunkulu usuke ebheka zona ukuze umthandazo ukwazi ukuthi uphumelele noma usebenze. Humility. Then ngathi number 3, umthandazo uhamba ne-boldness. Boldness, isibindi. Ngize ngakhuluma ngathi mina isibindi asifani, asiyehluka nokuzikhukhumeza. There's a difference between having pride and to be bold. Boldness comes with confidence. Confidence iza ngokwazi. So izinto zaziyo ziyakunika i-confidence uze ube nesibindi. Ngathi mina i-pride umuntu kuyenzeka angazi lutho kodwa abe umuntu ozibeka phezulu. So umuntu othandazayo umuntu ozibeka phansi ngenxa yolwazi ne-confidence anayo kulo amkhulekayo noma lo athandaza kuye. Number 4, sithe umthandazo hamba noma mele wenziwe in accordance with scripture. Accordance with scripture. Itingdlulela number 5, siye sakhuluma ngento to be definite or definiteness, ukuqonda, ukuba accurate mawuthandaza, uyazi into oyithandazelayo. Uma singene emthandazweni hayi ngoba suke vareni ulavi shingo kumere start komba kukwala nzini ka xikhongelo, but kusuke kunento epushayo ukuthi uthandaze. So prayer has to be definite. Then elinye iphuzu sathi umthandazo has to be done with intelligence. Ngabingenza i-example ngathi uPaul in 1 Corinthians chapter 14 verse 15 and incwadi kaNehemiah chapter 1 verse 11 wengicale ngento kaPaul. uPaul uthi I will pray in the spirit, I will pray with my understanding. Athi I will sing in the spirit and I will sing also with my understanding. So in other words umthandazo uhamba nokuhlakanipha. Hallelujah. Umthandazo umele ube strategic. uNehemiah lithi after ezwile ukuthi iJerusalem lidiliziwe amagede neindonga, lithi iBhayibheli waya emthandazweni wazincisha ukudla. So kusho kona ukuthi behamba ne-intelligence, ukuhlakanipha. Hallelujah. Amen. And then saphinde sathi bese ngikhumbuzwa yini bazalwane. Amen. Persistence. Thank you. Sathi umthandazo ufuna sibe persistent. Emthandazweni kuyenzeka into uyithandazele ubonakale ngathi uNkulunkulu akakuzwanga, ubonakale ngathi uNkulunkulu mhlambe akayibheki into oyanayo emthandazweni. And we must know futhi bazalwane ukuthi uma sithandaza uNkulunkulu uyasizwa from the point that we pray for kusukela enkareni lwekhongela kayawo. But there are forces ezikhona in the spiritual realm where uthola ukuthi impendulo yakho iyablockwa, ivinjwe madimoni noma ama-forces. So kukahle ukuthi sibe persistent. Then another thing sithe umthandazo wenziwa through submission to God. Submission to God, ukuzithoba, ukuzehlisa phambi kukaNkulunkulu. I-submission ke bazalwane kaningi uma abantu bezwa the term submission bacabanga ukuthi
ku rivala loko u submita, kasi submission simply means power or ability under control. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Yes. Submission means power under control, ability under control. Umuntu ongekho submissive, ipower instead yokuthi imsebenzele kungenzeka iphinde ibe destructive kuye. So that's why ngokuya kaNkulunkulu lithi iBhayibheli mawufunda Romans chapter 13 ufunde from verse 1 lithi yonke imiphefemulo kudinga ibe submissive kwi-authority. That's why kuyafundiswa ukuthi uma usemsebenzini kumele ube phansi kwabaphathi bakho, ubahlonipha abaphathi bakho. Nanoma sometimes ungaba engathi mhlambe unolwazi olubandlulayo, but to be submissive shakufuna kubeni power iba under control. But umuntu ongekho submissive une distraction. For example, uLucifer waba disobedient to God. In other words, waphuma phansi kwani kwe-submission. Asiyebo Adam no Eve. uNkulunkulu wayebafuna ukuthi babe phansi kwakhe, besubmit phansi kwakhe, but because of the serpent baphuma from the submission kaNkulunkulu. And then we said the last characteristic yomthandazo is fasting. Hallelujah. Sithe fasting. And lezi zinto normally uma ngifundisa ngithi they are parallel. Akhoneki ukuthi ungazila ungathandazi, and akhoneki futhi ke ukuthi umthandazo nawo ube effective uma wahamba ungabi nokuzila ukudla. Uthi uJesu lolu hlobo lwamadimoni aliphumi uma ningazilanga ukudla. Kunishimo swin'wana angekuthi kudila naswo loko ingazili swakudya. Loko izila ifasta, we are simply suppressing the physical man, because in Bible lokuhlaka 1 John chapter 2 verse 16 na 17 Bible relation ngale emsaveni is the last of the flesh, is the last of what, of the eyes na pride. Swileswi nharhu leswi I challenge ya munhu lwe wa nyama. So in other words, loko hilava kuveni hi twa ngopfu kumbe hi lawuliwa ngopfu hi swa moya, swi lava munhu wa nyama hi maka njhani hi msuppressa, hi miendla swa ku a nga vi na matimba. That's why hi ri kona muntlha ka nkonzo leyi ya prayer and fasting. Hallelujah. Amen. La ku cheka swa mfamba na mina bazalwa. Hallelujah. Ngozane I hope lati notes in unless kuma swa ku a swi kundlulile nkarhi wolowo. But number 1 ite yini? Reverence. Number 2, humility. Number 3, boldness. Number 4, to the scripture. Lelandzelaka, to be definite. Then lelandzelaka, intelligence. Lelandzelaka, sikhongelo xendliwa through. Lelandzelaka, submission to God. Shamakumu, fasting. Hallelujah. So now bazalwane namhla namajambu la kusukela kokwalaya ta kota ku tantla ya khongela. There's something leyi yinga a problem naloko hi ri vana va Xikwembu, which is an enemy of progress. Ka whatever leswi Xikwembu xi lavaka ku swi endlaka loko uNkulunkulu afuna ukwenza empilweni zethu, yini leyo nto noma si yini leso sitha? It's worry. Ayinge worry. I-worry iyakwazi ukumenza umuntu angaguli kodwa agcine agula, and ukugula kwakhona kungeniswe yini? Kozalwa? Yes. So nirime namunhla ayilaveni mfumo wa Xikwembu nekululama through prayer. La Yesu Kriste ka Matthew chapter 6
la ka verse 25 ukhuluma ngezinto ezikhathaza abantu noma ezingakhathaza amakholwa. Uthi la ningazikhathazi noma ningakhathazeki ngempilo ukuthi niyodlani niyophuzani ufuthi ukuthi niyolala kuphi. These three things izona ezenza ukuthi abantu nanoma bangaguli beyithole begula because of a worry. So I'll try to define kancane, then sikhulumise the verses. Othi omunye i-worry can suggest noma it comes from the lack of trust. Lack of trust. Uma singabazalwane sehluleka ukumthemba uNkulunkulu noma ukuvuma ukumthemba uNkulunkulu nokuthi agayide izimpilo zethu, lokho uyawuvula umnyango wokukhathazeka. Lokho hitsandzeka kuthemba Xikwembu, hitsandzeka kupfumela kupfuniwa hi Xikwembu, swa yi faka ewari. Number 2, a worry futhi yifana na a burden. A worry can come as a burden. Ayinge amen wazalwane. Ana trust Xikwembu ri hinkwenu n'we mkarhatekaka n'wina mi tikiwaka yiri tanani eka mina. So I worry, once waba ne worry phakathi kwempilo yakho ifana nomthwalo, ifana nejob ohamba nalo, because uba nalento yokuthi ngiyodla ngiyoyithola phi imali. Hallelujah. Amen. Ntaphulela imali la ya. So that thing, it comes as a burden. Loku worry swaku ungaba vanhu va nga vona ufamba ungakhoma ngenchumu, mara loko ri kufambeni utitwa engaku kune load leyi unga yi rhwala. Hallelujah. I worry fana nomthwalo. Uthi omunye enza i-example ngokuhluleka ukumthemba uNkulunkulu, wenza umfanekiso ngomuntu oqela i-lift bese iyema i-van. Uma ifika le van imgibelisa, lo mama uthwele umthwalo enhloko, ngapha uphethe na barini ikhome nemizwalo yongwanyana. Then urilwa amnika ka lift, loko akhandziya amvuka hi mira ku sethamile lenzaba, abona isimanga sokuthi lo muntu ogibele nanoma egibele kodwa umthwalo. Hey wazalwana. Hallelujah. Amen. Bese imhluphe lento ukuthi lo muntu ikombele lift, but now the lift itele phela ukuthi olovisele. It's not just to take her from this point to the next one, but lift lay ilakutwelana with every aspect of her life. Hallelujah. Amen. So wenza umfanekiso njengamakholwa ukuthi abantu masebeze kuNkulunkulu beze ensindisweni, ba insindiso ifana nalencola, ifana nalebhaki. Kodwa there's a challenge yokuthi abantu nanoma sebegibele incola ezobathatha from one point to another, and also futhi ibathule imithwalo, kodwa abantu bathi hayi wena ncola start as long usa uyosibeka to the next point, but sifuna ukuzithwalela. Bazalwane, kubhlungu ukuthi kunomuntu ozela ukuzokuthwalela kodwa wena uqhubeka uyithwalela. Andlithi iBhayibheli phonselani kuye yonke imithwalo yenu yenzani
uyanikhathalela. Okusho kona ukuthi uma esigibelisa lencolo usho kona ukuthi i-load mayingasabi kuwe kodwa i-load mayibe phezulu kwalento ophakathi kwayo. Hallelujah. So a worry it also goes, or it comes as a burden. Let me just one, worry, it comes from the lack of trusting God. Number two, it comes as a burden. Or maybe ngathatha the last one, the last point. Hallelujah. Amen. Worry, it comes as a distraction. Comes as a distraction. Iri research late formulating ngayendla uri worry can consume a person's thoughts and energy and distracting them from focusing on God's will and living in the present moment. Hallelujah. Okusho ukuthi uma iworry lokho unomzalwane wathamaka avilelaka worry ya drainana. Amen. No, ikudraina ngoba ngithi unomthwalo. Usencoleni yensindiso le ethe izani kimi ponselani kimi. Kodwa uthi ukuyo kodwa usachubeka kuyithwalela. So, and umuntu owarayo ungisa epointini elithi kulula ukuthi angawaphikisa amandla ensindiso, amandla kaJesu ngoba yena ukholelwa ukuthi yonke into mele isolveke ngamandla akhe. That type of a dilemma ekutheni sithi uNkulunkulu siyamethemba kodwa kube nezinto empilweni zethu esikholela ukuthi zizolungiswa yithi. Kanti mawuthi uNkulunkulu uyamethemba kumele kuhambisane vele kusho ukuthi uyamethemba ngako konke empilweni yakho. So abantu baba drained and futhi bahluleke futhi ekufocuseni entandweni kaNkulunkulu ngoba basasindwa imithwalo abayithwele. Nangu lo mama uyakhonza, nangu lo sisi uyamthanda uNkulunkulu, but now kunalento ekhona Nkosi yami edla impilo yakhe, imudla ehamba, imudla ensindisweni yakhe shaku energy inkwayo invested to worries, anxiety. Ange amen wazalwa. Omemi hlela 31, 32, 33. It was shagiso yerini. But my interest a lot is in verse 32 and 33. Matthew. Ngakho-ke ningakhathazeki nithi siyakudlani noma siyakuphuzani noma siyakwembathani na ngokuba konke lokhu abezizwe bayakufunisisa. Ingani uyihlo wasezulwini uyazi ukuthi niyakudinga konke lokhu. 33 Kodwa funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe khona konke lokhu kuyakwanezelwa nina. Hallelujah. Na ngifuna sibuke enye into labazalwane uthi la ningakhathazeki ukuthi niyodlani niyocukani niyophuzani kodwa bese yathi ku verse 32 athi ngoba lezi zinto abezizwe bayazifunisisa. The key verse ya this message ya ku rhangani kusungula milava emfumo wa Xikwembu na kululama ka wona ila ka verse 32 uri ku va matiko va swi lavisisa a yi ri va swi lava a nga kona lo nga khoma Xitsonga a funde verse 32.
hikuva swilo sweswo hinkwaswo yebo swi laviwa hi vamatiko. Kutani tata wa n'wina wa le tilweni wa swi tiva leswaku swilo leswi hinkwaswo ma swi pfumala. ngoba minhlela masara futhi minhlela verse 32 la Ngokuba konke lokhu abezizwe bayakufunisisa. yeah Ingani uyihlo wasezulwini uyazi ukuthi niyakudinga konke lokhu. haleluya uthi nina ningawari uthi niyodlala amen bazalwane ngawari ukuthi niyogqoka uthi ngoba abezizwe lezi zinto bayazifunisisa abezizwe abarelaxa haleluya abezizwe yiyona into ebenza ukubone ukuthi laba bantu bayazikhandla. It's not wrong ukuzikhandla kodwa lithi iBhayibheli kusho ukuthi into bona abaphilela yona bezizwe ungani bebulalana ngoba abezizwe bayazifunisisa lezi zinto ukungani bezonda hayi bazalwane izinto ezenza ukuba bezondayo bangafunani izinto. Amen bazalwane. Amen. Uthi kodwa nina ke funani icala umbuso kaNkulunkulu but seek first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added. Ngifuna sibone isimanga bazalwane iBhayibheli alithi nina ocala nifune lezi zinto lithi abezizwe bayekeni abezizwe bayazifuna lezi zinto leli gama elithi ukufuna la yiri la Gentiles seek they seek bayafuna u33 at but seek first the kingdom of God. Hallelujah. Amen. No bengifuna ukusho ukuthi bazalwane ezinto esenza ukuthi entweni yomthandazo nanoma kunezinto ezingasi discourage kodwa thina we have found the secret the mystery yokuthola izinto ukuthi ngomthandazo sisuke thina singafuni izinto kodwa sisuke sifuna umnikazi. Sisuka thina sifuna umnikazi wani wezinto. No abezizwe abafuna umnikazi abezizwe bafuna izinto ingakho bangabulalana ngenxa yezinto ngoba eyabi into abayifunayo yini izinto abanandaba ukuthi whether you are my we are related kodwa ngenxa yezinto bangakhetha ukuthi baqina izinto balahlekelwe ubuhlobo. Kuninjabule ingalabaneki and if uthi uyabheka yona leyatheme ethi the waters of blood is thicker than the waters of blood. Hayi uma kunezinto bathi that law shall be applied after. Hallelujah. Ungcono ngithole ini izinto. So uthi uNkulunkulu wethu entambama funani icala funani okusho ukuthi baza lezulu eyanikatekisi bayazifunisisa okusho ukuthi bazalwane nento zikaNkulunkulu ziyafunisiswa into zombuso phela bazalwane iBhayibheli lokho yuko seek first the kingdom laba yethu sisashilo shembiri ifana 1 uma iBhayibheli lithi funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga bese lezi zinto zizawulandela kusho ukuthi impilo yethu njengamakholwa has to be aligned, has to be in alignment with the will of God. Okusho ukuthi bazalwane uma besigijimisa intando kaNkulunkulu kuqala besingeke ize va drained uri mzalwane mara uva drained na uri nqoleni enqola le rwalelanaka mara we uva drained ukuthi rwalela
but you would understand ukuthi intando kaNkulunkulu ithini ngalento engiyifunayo, ngalento engiyithandazelayo. Amen, bazalwane. So, but seek first the kingdom of God and his righteousness. Enye into ke, it's not just aligning ourselves. Bazalwane, vanhu lava twisisaka mhaka ya kingdom, la vulavula kingdom matters. When we talk about umbuso, inkosi, okay, umbuso awusumbuso uma unganankosi. Manhlele nivuka. Mfumo ayimfumo loko kungari na hosi. When you talk about a kingdom, ishilo shimbili. There's a king and there's a domain. Masikhuluma ngedomain, sikhuluma ngokulawula, amandla okulawula. Mele kube nezinto ezilawulekayo. So okusho ukuthi uma iBhayibheli lithi funani kuqala, kusho ukuthi bazalwane ayizo zonke izinto eziyizinto zombuso. Manhleni phela. Ayi shilo inkwasho leswi nga swilo swa mfumo. Swin'wana leswi hi stressaka, swi hi stressa mhaka kuveni, my God, ahi se ve aligned na mfumo. Yabona ezombuso ngeke zikwenza ungalali. Ezombuso ngeke zikwenza ungalali. Ezombuso ziza nepeace. They come with peace. Unethezeke. Uthi naloko engenakho, yena oyinkosi kimi uyazi ukuthi kuyovelaphi. That's why la mingavileli na mzuku, mzuku ta nitsameni meditate verse leni ukuthi kasi mzuku wahanya. Lisho njalo lithi kusasa kuzowara ngento, kuzoyifunela into zanini zakusasa. Okusho ukuthi bazalwane, uma thina si aligned with the will of God, iwari iyandlula, iyasuka kithi. Because awone wari vari van'wani va tsakini u nga tsaki. Swakudya la ndzeni ka wena uyakhonza kodwa mani ku na lento i kona lo vulavulaka na no kula vuyela bazalwane eka alignment with the kingdom of God. Allow the king aku govern our lives tani vana va Xikwembu, because hina isuka hitsutsumise swilo kasi kahle vanhu lava nga le mfumeni a hi ntirho wa vona ku wara hi swilo, but they are king. Hosi yavo vazalwana vula hini hosi, sinenkosi thina eyaziyo ukuthi kusasa kuzawenzekani. Erongwane, because he lives, I can face tomorrow. Oh, because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is well, a living chance, because he lives. So thina sifuna ukuphila engathi siphathele. Sifuna ukuphila njengabantu abayiphathele. Na lo esalo silo sifamba kahle. Sifuna ukuthatha le pride ukuthi hayi ngiphethe izinto zaba kahle, ngizizwa la. Ayi bazalwane, nilavula swin'wana.
Yabona uma izinto zingakaze ziphume uthi uzibambile. Hayi, hayi uchawe. Empilweni kufuna izinto sometimes uthi uzibambile. Zikuphunyuka uzibambile. Kuzopruveka ukuthi izinto azihambe ngoba uyibambile. Kodwa kufuna uNkulunkulu athi akugovern. Hallelujah. So shinhluphe amakale ya warku kunevanhu lava vangale ku drain again. Basensindisweni bona kodwa kunezinto ezingahambi ngendlela bona bathanda ngayo. And lento iyabaqeda iyabdraina but you know ngoba sisensindisweni. Hallelujah. Kodwa uyaphela uphela uhamba mzalwane wakho. Hallelujah. Amen. Kunabantu abanomthwalo komonte iwari fana ne it's more it's like a burden, and it comes because of the lack of trust in God. Bazame bemfuna sibuyele entweni yokumthemba uNkulunkulu. Oh hallelujah. Amen. Enye izinto esenza kube sibe khona la hayi ngoba asinazo izinto ezifuna thina ezithi thina. Univutomi lebyi bazalwane la vula ukuthi univutomi lebyi mingabisukela kunemakaya la mingamasukela kunisilo ezini vulavula sweswi loko ehuma la van'wani cabanga swo swa fanele ndiyayendla yina yini. So asifikeni ezingeni lokumthemba uNkulunkulu ekutheni angikwazi ukusukela into zami mahala kungenzeki lutho. Hayi bazalwane. Amen. Angikwazi ukustopa my program. Ngithi God first. Okay, koma mengihlala verse level ngisuka la. Mntana Zechariah chapter 4 verse 10. Yomane yita nje. Sibone lokho. Asifuneni umbuso kaNkulunkulu bazalwane, asifuneni umbuso. Do not despise those who are beginning. For the Lord rejoiced to see the work begin. Isitsonga Shirian Tsonga or Zulu. Zechariah chapter 4 verse 10. Vamani lava soleke tirhonyana lowutsongo wa masungulo xana. A va tsake sweswi. Loko va vona Zerubbabel. Ive ka ndlela yin'wana. Zulu ishirizo. Ayala kuphula. Akakona bona kana bazalwane. But ngilanda lamazi athi ningadeleli. Ningabuye ubukeli phansi iziqalo ezincane. Don't despise little beginnings. Singasi sincane isiqalo ithi le laba baphi laba bebabukela phansi uZerubbabel babulabulayo kuyakaka tempele la ngoba bekunalaba abathi sibizeni sincede bese wathi uZerubbabel wathi hayi asilidingi uncedo lwenu wakhuluma wathi uNkulunkulu esekhuluma kuZerubbabel wathi not by might not by power but by my spirit says the Lord. Hallelujah. So now la lithi baphi labo abadelele iziqalo ezincane. The problem, okay, was a human well. Ilento eyenza ukuthi siware. Thina siwariswa ngoba izinto zincane. Lo lasunene wanna start big. Want to start big. Ngifuna ukuletha into ezawunyakazisa nezitha zami. Hallelujah. Amen. The intention stayina nalowe ulawula kuntawumelela rin'wana ra masiku it's not for the glory of God. Kodwa sikhulumela ukuthi sifuna abantu babone. Hallelujah. So bengifuna ukukhuluma ukuthi la iBhayibheli never despise little beginnings. The problem yethu uma lento kungena iwari ngoba isiqalo sincane
It's because thina sicabanga ukuthi yithi esizosebenza. Ane hina ngathi atira, hina ngathi ayenhle swilo swivonakala. Kanti la bazalwane iformula yokusebenza kaNkulunkulu ukuthi nanoma isiqalo sisincane kodwa yena oqalile umsebenzi. Oh hallelujah. Uzofeza. Number 2 na into ezayo. Lithi iBhayibheli when you read John chapter 1, in the beginning God. Now Genesis chapter 1, in the beginning was the word, right? But Genesis chapter 1 ikhuluma ngokuthi eqaleni uNkulunkulu wadala. So inkinga yethu bazalwane iwari isenza ukuthi uma siseqalweni ezincane siyamkhohlwa lo othi naka seqaleni onamandla okudala. Hayi bazalwane kuye. Mendiri lesiyendlaka kuBhayibheli unga mingatekeli masungulo lamatsongo. It's because uNkulunkulu akanandaba ukuthi isiqalo sikhulu noma sincane, as long uNkulunkulu wambeka eqaleni uyadala. Hallelujah. Menhlahla ku humble one of those, humble beginnings. Never despise humble beginnings. Hallelujah. Ngisho yena olithi iBhayibheli yazisani amaplan enu kuye. So the problem uthina sicanga ukuthi masiplanile kuyohamba ngendlela esiplane ngayo. Kanti iplani lihamba ngokuthi na uqeda ukuplan ulazisa uNkulunkulu weziqalo othi naka sekuqaleni bese uyadala. Ingakathi funane ekuqaleni umbuso kaNkulunkulu. In other words, mawufuna ukubona izinto zenzeka, mlanda uNkulunkulu umfake eqaleni. Oh hallelujah. Why silapha? We know that there's a God. Once he takes at the beginning, hallelujah, he creates. Actually, that Philippians I'm done. Philippians 4 verse 6. Uze ukuthi iBhayibheli lithi yenzani ngoba uma ungawari kumele kube nento oyenzayo. Lo ngaka uvileli fanele there must be a substitute of worry. Fundele. Ningakhathazeki ngalutho. Senzeni ipho? Ngoba kukho konke. Izicelo zenu mazaziwe nguNkulunkulu. Yo. Ngokukhuleka nokunxusa. Yo. Ngokubonga. Qhubeka mami kamakhulu. Ukuthula kukaNkulunkulu okudlula ukuqonda konke kuyakulondoloza inhliziyo zenu nemicabango yenu kuKristu Jesu. Bazalwane siyakudinga lokuthula. Akuphumala kurula lokho. Anti kwemali wangemfundisi ndakuphumala kurula lokho. I need this peace. Peace isuke yadefinewa noma yabekwa ngendlela errong. Uma ipeace yakho lokukuwe ndini peace we define akuveni awunathi inkinga ayiyona ipeace kaNkulunkulu. A peace yashikwembu kurula kashikwembu doesn't imply the absence of trials. But ipeace kaNkulunkulu ilento ekunika ukuthula uphakathi kwamastorm. Yo. Uthi uze enkonzweni hayi ngoba unasi isimo. Oh yeah. Kodwa unalento yokuthi uyangikhathalela uNkulunkulu. Hallelujah. Hayi kuqhubeka ku awunenkinga, but the peace of God guards your mind. Oh yeah. We need the peace of God that will guard our minds. Because Satan, shilata drain, and you will miss even opportunities because now you are drained. Jehovah, you can still make it, but because you don't have peace.
ita njani peace lempunzi ibhayibheli khongelana khongelana ngikhongeleni yikhongele iba khongelana ichubeka kwala mfundisi tola ngayisiya khona manjani khongelana nhlahla mina loko tikoti indlela tin'wana la munhu karhi u twa nga ku offload wa vona musi u twa nga nkarhi wona u vulavule ni munhu ane leswi swi koxe leswi loko u vulavula u twa nga ku ku ni ndzwalo mara loko u hambana na munhu twa yi tlhela yi vuya nkingha yi vuya nga ki fresh yi vuye nkingha futhi swi tlhela nga ku ya sungula ka mani ka noto mara ku ni kun'wana la ka ku vazalwana loko hi ya kona exikhongelweni vazalwana a mi yimbeleri exihundleni xa mikhongelo haleluya a ku ndzi vonana na hosi haleluya ku na laha netaka ku ya tshinelela a ku yima kanjhani la lerin'wana loko hete ku tshunela ma ka yini i mali wa nga swi lavi ku rhulisiwa ayi vazalwana ayibo haleluya ku ri ni nkingha ya xidudla leyi ngaka ntshava oya kodwa uthi ngiyamethemba haleluya uthi ngiyamethemba sathanje wa kahle uright marala uright mtshela uthi angithwaleli ngiyathwalelwa haleluya hayi kwasikona swileswi you know sometimes enkinga yokulava laya Satan xikulava laya ngo wavo la ngo mani le ku tsakeni nyana ma na rivala nyana mani swaku ndi nenkinga se swi tisa nyana nje itlanga yane film nyana just to distract you mara kulawa ne makaleya kwa ngiyamethemba uNkulunkulu la yakhongela abazalwane yiri mina karateki na nchumu hayi kwasikona bazalwane bengifuna ukukhuluma enye into ukuthi wona lo kahle bazalwane loko ngaku hikhonzela ku siku rin'wana hi lata khonza ku nga ri na tinkinga then we are wrong hayi bengifuna ukukhuluma iqiniso lo ngagikhonzela kuvele enzaka kwensimo leswi usikhongelelaka utavoqhubeka welembe hinkwaro ku nga ri na nkinga you are wrong. Haleluya. Why iBhayibheli lithi sinabanqobi phezu kwabanqobi? Ngoba ilento impilo yethu. Ezinye izimo indlela yokumazi uNkulunkulu. Ezinye izimo indlela abazalwane yokusikhulisa. Hambe noNkulunkulu. Komela imbelela. Yakhongela iBhayibheli, don't be worried, anxious, about anything, but in everything by prayer, supplication, thanksgiving. Let your request be known to God, and the peace of God. Number verse 7, and the peace of God. I get the peace of God, which surpasses all understanding, will guard my heart and my mind. Will guard my heart and my mind.